Hoi nora koutou mā, I rongo ake koutou. Hei te rua te kau mā ono o whiringa ārangi kātū te kōwhiringa pōti o te motu. Koera te whakatau I pānuitia mai ai e te Premier e John Key I te rangi tonu nei. Hei tāna no e kore rawa atu ia e mahitahi kia Winston Peters o Aotearoa Tuatahi. This year's election will be about which party has a realistic plan to achieve faster growth for New Zealanders. Growth that will deliver the jobs, higher incomes and deliver living standards New Zealanders aspire to and deserve. National will be campaigning at the election on our record as responsible managers of the economy. I took some time over the Christmas break to reflect on that, and in my view, nothing has changed since 2008. My reasons for ruling him out in 2008 still stand. I want to lead a positive and aspirational government that is focused on the issues that matter. And I don't see a place for Winston Peters-led New Zealand First in a government that I lead. Nei te uru pare a Winston Peters, he mataku no ngā hinara. Hei tā Winston Peters, koe rake te take e horokoku nei a ngā hinara ki te mahitahi ki aia. Hei tā Peters I te nuingo te wā, ka tatari ngā rōpū toranga pū, kia oti rā no te kōwhiringa pōti, ka tahi rātou ka tīmata ki te kimi hoa hei ka wanatanga. Hei tāna no ka reaia mo te tohu rōpū hei hoa mōna I tēnei wā nei, engari he pai hoki ki aia kia noho motu hakiake a Aotearoa Tuatahi ki roto I te whare pāremata, me te whakapātaritari noa ake I e rā atu rōpū kia tika ai tā rātou mahi.